Best collection mizo channel thlir tu te chi bai vek ule ole tunlai khovela chuan indo thlona thatak tak aron chuak zela sumdong thlona lian le bungro phur thlona lian tak tak te po om to a eng thlona nge siam hau takang indo thlona le passenger phur thlona lian te hi khoi jok nge siam hau takang tun trum chu thlona sum thuni nu thlona siam chuak tura sum sen na sat zual som te karon lor dona a sei thama wang hian part 1 le part 2 a kan then dona part 1 hi tuna kan ngai thla in kan thlir ho masa dona ni somna chengdu Z23 Black Eagle he thlona hi kan hriat angin China lam chuak ani a Dragon ro puya Mike T Dragon ti in China lam chuan a hming le man pe hial ani 5th generation fighter aircraft ni in mi pakhat khalchi ani a Stealth fighter ni in Chengdu Aerospace Corporation ho kut chuak ani kum sang ni som pakhata te sani a sang ni som pasaria People's Liberation Army Air Force 10 an mangtrana he China Stealth thlonam ha saber hi dollar makta doi za som manani a program cost atan dollar tluk le ding only point pali ro manani ral thoma pai zinga PL-12C te PL-21 air-to-air missile baka silai lian chu tonchil le dogfight a man turin chhop chu ani mun hnai vai kap chi PL-10 air-to-air missile chu a pai tel boka leilam hmel maka na chi te bom thlak chi te paya eng zung le radar local lo lak pen na tur khol vu ani bokani heti lai hian F-35 kha boroka inbeina a chungnung tura duana ni a Z23 ve thung hi boroka tanga leilam beina konga theina nei tura duana ni deuh berani fit singa sangkwa somnga panga asanga a thlok theya darkar khata ke m sang ni za chakina thlok thei Z23 hi minute khata fit sing ruka sanga a invor chho theya a thlo chakdana zirin ke m sang ni za sari thleng pon tui thun bel lawin a thleng theiani he China Dragon ro pui hi fit somli panga point pali paruka sayani a awang lam hi a thlanen fit somli pakwa point pahni pakhatani fit som paruk point pali biala sangani a keji sang sari zanga somko pakwa aritani pakwana Bell Boeing V-22 Osprey he thlona dangdai tak mai hi indo thlona chikhatani a sangkhat zakwa somret pakwa khan thlo chin tirani mase test lai hian a che sual hlo maya siam nakal lai chu chol sanani tawang wanga kum sang ni som pasari khan thlo than tir le ani tuna hian US Navy le Japan chau hian an manga Israel hne na hral tura ruam man me ka ni bok V-22B hi siam le me ka ni a sang ni som ni pakhata man thei bei sayani V-22 hi dollar makta doi za som pariat man vela ni a program atana an sum ro man chu dollar tluk le ding on som thum panga point panga la yani darkar khata thlo chhuwa hian dollar sing khat sang khat mangral zel angani a helicopter angmain thok chhuak turin tlan kherangai lawa asir ton tona hian thavir pathum ve vo ani hei hi Rolls Royce ho kut chuak ni in AE1107C engine mangani a engine hian horsepower sangruk za somnga pe chuaka chu kilowatt angzong chuan kilowatt sangli zanga somriat parukani fit somnga pasari point pathuma sai ani a awanglam hi fit somriat pali point paruk panga ani thung fit somni pahni asang ani a aruak ri zong hi keji sing khat sanga ani tui thun bel lawin km sang khat zaruk somni pasari athleng thaya fit sing ni sanga asanga athlok thei bok minute khata fit sang thum za somruka sanga a invor thaya he thlona hian mi somni pali an chuang thaya zathum somsari panga an siam chuak to bokani pariatna F-35 Lightning II fighter changkang le chakzok siam chuak turin US chuan kum sang khat zakwa sumko paruk bor chhovel khan ma ala a Joint Strike Program chu aron duang chho ani
December thla kum sang ni paruk khan F-35A chu aron khor pum ta a US a thlawna siam tu ten an thiam na sang beran sor khom na chu he F-35 Lightning II hiani Lockheed Martin Northrop Grumman Pratt and Whitney Bay System ho ten an thiam thil an tho khom ani F-35 hi US hian a thian ram te chawalei tira Australia Israel Italy Japan the Netherlands Norway South Korea Turkey le UK ten an hmang mek ani hetiang thlawna hi chung ko member pathum an om meka F-35A dollar makta duai somriat pakua point pahnih mante F-35B dollar makta duai za som panga point panga mante F-35C dollar makta duai za pasari point pasari mante anni heng thlawna te hian darkar khat an thlo kwalin India cheng noi somhni paruk sing thum sang ni zanhi som pasari thewan hmangral zel anga chhutani F-35 siam chuak tur hian kum som nga atan dollar trillion khat point panga ru manani a trillion khat point panga chu dollar tluk le ding on sang khat zanga ti nani he thlawna hi indo thlawna siam chhawng nga na 5th generation ni in borok indona chungnung tura duan le stealth technology hmanga thuam ani a du to kina invor vir thei ti ila kan soi warlem lawang state of the art 360 degree theina nei ani tlatani a sensor system a hriatna thazam hi a thachung chuang hle a multi-role aircraft anti theina rang rang a zak kep tun maya hriatna thazam thatak tak phum mang hian borok indona a chungnung taka che tura duan ani a borok atanga leilam beina konga po theina sang taka neya en thlak hna le en thli thlai na thokatan du thu samani bok thlawna danga tanga radar ron kal le leilam atanga radar ron kal po lo la pengin alo ti zam theya mel maradar ta na man fu har tak tura duan ani a chuti lain mel maradar aman fu thei viau loi si soito angkhan F-35 hi chi thum siam chu ani a apum ruwa le seidan po hi a in anglo hret hloma fit som nga point panga atanga fit som nga pakhat point pali inkara sei an ni a asan zong po hi fit som pali atanga fit som panga le inchinga inkar an ni F-35A le F-35B te hian fit som thum panga a sei thla an neya chuti lain F-35C hian fit somli pathum thla anei ve thung an ri zong po hi keji sing khat zanhi somnga atanga keji sing khat sang thum zaruk pasari velan ni hlom Pratt and Whitney ho hian a engine F135 F119 PW100 turbofan hi an siama a top speed hi darkar khata km sang khat zakwa somrukani fighter dangtengai tu chuan chu tilutu ka thlok chak chu ni lo ma se khol thlok nei changkang tak manga ve chu ani a aral thuam pai wang hian borok in beina chuan a aya thlok chak ho ada nil nualang fit singa sanga thlok thaya thlona tui thun bel lawin km sang ni zaria ta thleng thei minute khat chungin chunglama fit singli sanga sanga a in vor manani pasarina Northrop Grumman E-2D Advanced Hawkeye Grumman Aircraft Company ni trin tuna Northrop Grumman ni ta ho hian he thlona hi an siam chuaka US Navy te ta na siam chu ani ber kum sang kha zakwa somnga kum top lama tang khan siam chu na hi kalpui tan ani a sang kha zakwa somruk October thla a thlo chin tirani tuna chuan US Navy te mai ba ka Taiwan Mexico Japan France le Egypt ten an mang to bokani turboprop pahni mang he thlona hi a fura thal zanthim le kho en lai po thlok chuak thayani a man ro changkang le radar thatak manga thuamani dollar makta duai zani somthum pahni man he thlona E-2D Advanced Hawkeye hi khol changkang jok manga thuamani hnu sangni pasari August thla khan thlo chuwa tir le ani a inbiak pona kholte radar te changkang joka thuam tharani he thlona hi en thli thlai le en thlak na thok tu tan man berani a cockpit hi dar thalang thachia hung chu ani a
computer changkang tak mangin a call hi thlun zom vek ani en thlak na le en thli thlai na thok ani awang hian a changkang thokatang ti churin mai tur ani leilam radar hmun le sipei hmun pui ne na a call hi thlun zom vek ani a Rolls Royce ho kut chuak T56A 427A turboprop engine changkang ber hmanga thuam ani kilowatt sangthum zariata chakani a he thlona hi fit somnga pasari asai ni in a thla hi fit somriata sai ani fit som pariata sang ani a darkar khata KM zaruk somli paruk point pakua panga paruka chakina thlok thei mi panga chuan theina ani a tui thun bel lawin KM sang ni zasari pariata thleng thaya fit singthum sang ni zasari asanga po thlok thayani minute khata fit sang ni zanga som panga asanga a invor chho manani nutok le photang in zawain mangtha le vek ole